Dobrodošli na kanal Vrata zdravlja. Na ovom kanalu istražujemo svet prirodne medicine i pružamo vam znanje i savete o lečenju najtežih bolesti na prirodan način. Ukoliko vas zanimaju alternativne terapije, prirodne metode lečenja i recepte iz narodne medicine, onda ste na pravom mestu. Molim vas da u znak podrške lajkujete današnji video i kliknete na prati kako bih nastavila da vam snimam, jer poslednjih meseci YouTube nije na mojoj strani i dobijam sve manje pregleda. Unapred hvala. Masti oko našeg stomaka i nogu su najteže za skidanje. Naravno, postoje razni faktori koji ih stvaraju, a vi onda ne znate način na koji da ih se rešite. Pogledajte u nastavku recept za napitak koji će vas rešiti muka od gubljenja kilograma. Telo sagoreva masti kada legnete da spavate. Što duže spavate, tačnije 8 sati, to je bolje za vas, a lošije za masti. Telo tokom sna od 8 sati se oporavlja, razvija mišiće, ali ništa ne radi sa mastima. Da bi se ovo pokrenulo, nešto mora da ubrza metabolizam i da telo, to jest organizam, nastavi da vari hranu čak i kada spavate. Dokazano je da ako ne jedete nekoliko sati pred spavanje, pa zatim popijete ovaj napitak, skinućete barem pola kilograma, ali to nije sve. Sat vremena pre spavanja uzmite sledeće: limun, peršun, cimet, sirće i jednu malu kašiku meda ili umesto meda stavite đumbir. Ukoliko možete da zamenite večeru sa ovim napitkom, bilo bi mnogo bolje. Biće vam potreban jedan limun, jedna vezica peršuna, pola kašike cimeta, 2 kašike jabukovog sirćeta i, kao što sam rekla, mala kašika meda ili opciono možete da stavite i malo đumbira. Sve ovo pomešate u otprilike 200 ml vode i, kao što sam rekla, najidealnije bi bilo da popijete umesto večere kako biste videli najbolje rezultate već nakon 10 dana.